guys! Okay, sa pula to na sa kon. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. It's TV, that's Bisayang Vlogger TV. And yes guys, for today's video, asa tate? Kwan, Valencia Badiang. We're now here at Valencia Badiang! Charot! Sorry guys, hindi ko kaya ipahiya yung sarili ko. So actually guys, nandito kami ngayon sa Valencia. At yan guys, yan yung Badiang Resort. Yan yung Badiang Resort guys. And kasama ko today ang aking magagandang mga friendships. Hi everything! Ito siya. Yan, si Ate Mayrin. Ate May, mag-hi ka sa vlog ko. Hello guys! And Joey's vlog! meron pa pala, sorry. Oh. At ayun guys, yan si Ate Melfi at Ate Mia. Say hi ka. Hi, good morning! How are you all? Single and... So, actually guys, among gidong is ang bahay ni Ate Mia and very close to Pinday. And it's very close to Badiang Resort. And hindi kami sa Badiang kasi close pa naman siya. So doon kami sa Labhanan. Pero actually guys, ipapakita ko sa inyo yung pole. Falls there na. Falls. Sorry. Bulok. Falls guys. May falls kasi dito. So, maliligo. Guys, hindi kami pwede dito. But, actually guys, actually guys, hindi pa talaga pwede yung mga tourists ngayon. Oh, ayan. So, ayan guys, tingnan nyo. Ayan, napakaganda ng dagat. So, ayan yung falls. Actually, nakatong Badiang ako na to. Diba na ka ng pool, na pool, and then sa kilid niya na falls. Muna siyang sumpay sa falls niya. Pakita nila. Muna siyang sumpay sa Badiang ako. Oo, kaya dili may make-afford ito. Because we're not authorized to enter Badiang Resort. So, we'll now just be here at Dito lang kami sa ano. Sumpay sa falls. Ipakita Zoe. Later. Zoe, pakita ko no. Di ako yung falls guys. Yan guys, sumpayan siya sa falls. Sumpay niya. And yes guys, oh my god guys, napakaganda ng dagat. I miss beach. You're the bitch. Dapat extra careful kayo guys kasi napaka-wet. Napaka-wet. And yes guys, as you can see guys, kasi itong Badiang guys, Timia, kanang Badiang is kanang nagsagol ang salt water o ang dili salt. So actually guys, ang Badiang guys is dagat siya, then na siya na mix nga murag falls. That's why it was so nice. And it's very cold. I want to show it to you. There. Look. Mini falls and go ahead. Oh my god, super bugnaw guys. As in super bugnaw guys. Yung mga baby songs. Oh my god! Oh my god! Guys! Oh my god guys, naririnig nyo yan? Naririnig nyo? Kusog lagi kayo day. Dili ham ana. Yan guys, pero actually dili ni siya mao ang resort yun nga Badiang. Wala pa mi na-allowed musud sa Badiang. It is because COVID pa siya niya, wala pa siya na officially open. So naala mi sa gawas. Well actually, nindot man siya. Oh, di ba? Look at the falls.
mag-voting ta. Guys, mag-voting me! Charot. Hi guys. Magbo-voting kami. Magbo-voting. Pag-hi mo sa akong vlog, doy. Ay, putang ina. Say hi to my vlog. Pag-hi mo, pag-hi. Pag-hi mo sa akong vlog, dali. Subscribe mo sa akong channel para makita mo sino na ako. Now guys, I'm preparing because mag-voting me guys. We are going to vote. We are going to vote. We're going to sail. And we need to meet SpongeBob in the middle of the ocean. Thank you so much, Ate Mia, for accommodating us. And for letting us experience this kind of boat. Is that what you're trying to say? Guys, so mag-voting namin. Yes guys, namin sa bangka guys. Mahadlok ko sa akong phone day. Sa bangka. So, row, row, row your boat. Tabang ko na siya bugsan. Tabang ka, girl. Uy guys, ay si Ate Mayrin, di ba makalingi na ko ah? Gimingaw. Okay na ako position dere ya. Sure ka? Okay na mo paan ko. Sige na lang yan. Dili na kakapit. Sige ya. Okay namin guys. Naabot na dito dapit itong atunga. Pero na problem with the boat. Naguba daw ang volleyball. So we have to balik-balik. And it's worth the experience. Murag kusog sa dambawd ting. Oo, kusog ang bawd. Maot na yung panahon. Ganan ko sa pisto. No, nice kay dito sa person mo dapat. Samo to kay men. Ito pag naitik video bitaw. Mag-ilis ko asa ta ka ilis. So guys, sumudun ta dito. Guys, super heavy. Ito kaya guys. Ayan guys, nakaligo na may